Angka tu yasa casing, angka yasa masina. Ko oto angka body, angka masina. Makotoro si tongan-tongan na idi rupa tawe bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Si tongan-tongan na idi rupa tawe na pancaji ki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tu terdiri dari dua watak kale. Angka watak kale lahiriah, angka to watak kale batiniah. Angka watak kale ia nitai pak kita mata. Ite bentukna ia naroyasan jasad tubuh watakale kaya naro bangsane olita tapata rupata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukri lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد المضغة وإذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت جسد كله ala wahiyal qalbi. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullahil nabiyil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tomata malabikku sini salah-salahku bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tasbih, jamaah Masjid Al Khairat, ye nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukuruki temak gangkah lu arja kuasana pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak na werengi di pamase kami nak batuah yan aritu tepak rilalang atita. Alhamdulillah nasabak tepak yang karilalang atita. Alhamdulillah magang kulangi hadir rion romnge rion ramak barakah untuk laksanakan kewajiban tak sebagai umat Islam. Ia naritu salat jamaah maghrib memuarei natarima pong Allah subhanahu wa ta'ala pakasiwata. Alhamdulillah nasabak iwan nito nawere mopi aga ni'amat ia naritu kesempatan selain mak berejama kesempatan untuk tudang dalam rangka talibul ilmi, dalam rangka tingkatkan ni pak disangeta rilalanna persoalan agama ta. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai ku nama saya pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nari ko bicara kita tentang pak disangang si di pak doangang yakin pada tapalak manang. Tapi mesti si tongan-tongan na tari le ulang-ulang le baca
terutama nareko meloki mengadakan atau maciori di pengajian. Aga nareko Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dua kalimat ya pala, tapi nareko le pahami secara mendalam marilalag iye betuan apa dongang ni. Rabbi zidni ilman, puaku tambahi pak disengekku, warzuqni fahman, waretoka papedali tika si bawa papaham. Magina dua kalimat iya, na sebab makadai panrita tak wadi jadi angka tahu tak tambahi pak disengena, tetapi belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala na weringi papaham madeceng okoro pak disengengnya. Wadi jadi nasalagunakan iaro pahangnya. Oleh karena itu wajar kemudian pak guru ki puang tambahi pak disengekku nasibai weretoka papedaleki ka nasibawai pemahama. Nasabak jangan sampai ajak kama tak tambah bawa mi pak disengetat, tetapi dia nawerengi pemahaman. Kalimat warzuqni fahman puang berenga papedaleki ka pemahaman. Aga betuangan na ternyata iro ya senge pahang. Ya senge pahang si tongan na werena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya ini, tanya nasabak amacangeta, tanya nasabak agam kulengeta sehingga makadaki macaka iya. Masih jak lupa si tongan na tanya ini nangka pemahama. Si tongan na iya ro pemahamannya oleh pong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lau ya ko pong Allah subhanahu wa ta'ala warzuqni fahman papedaleki ka puang werenga papedale nasi bawai paham madece ya ropa disengenge ya purewa gurui. Kemudian salawat ini apa salama kita kirimkan lo alim labinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menceje surona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ang kaki nawari pong Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk istiqamah pigaui laksanakan ni sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pong Allah subhanahu wa ta'ala nawaringi keistiqomahan untuk senantiasa menenungang masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasabak salawat nasabak usaha ta makacil lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riosorimon rimatu lolongangi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasabak salawat nasabak usaha ta makacil lori sunnahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riosirumon rimadu tama kirilalas suruga det to tama bawa rilalas suruga, tapi mudah-mudahan si bawa ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalana suruga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tomo-tomo lebihku sini selek-selekku yang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Engka si dikisah sitongannya si dikisah di perumpamaan nih. Nareko yang kalinya kisah pada makada kisah biasa nih. Tapi nareko le dalami wi, le renungkan ye cerita sangat mendalam untuk menjadi bahan renungan kita. Dan ini terkait dengan pembahasan kita iwannya. Jadi yang kasih dicerita, anggaplah yang kasih ditahu riasangi lebeddu milo dampeng ngak narikong kepada sana. Walmi perumpamaannya, perumpamaan ni. Jadi yang kasih ditahu yasang lebeddu bertamu, lawi bolana si ditahu
Wattun na lattu rio lo bolana. Seperti biasa maketok-ketok nih. Maketok-ketok nih. Assalamualaikum. Tapo mape bali nih suara kesada boleh lalak boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ni gatu saliwang. Mape bali labaddu. Iya labaddu. Tapi mapu bali sih boleh lalang yaro sade dewa kutana niga asammu makadama niga kor saliwang niga tu saliwang tania asammu waktu tanang pikir lah bedu agar jawaban makada sila bedu iya padang kange okko pasarapeng mape bali si yaro sade pore lala boleh maka dah dewa kutana aga jama-jamamu makutana mak nige koko saliwang bingung ilabat tuh salah sih jawab aku agar pape balina maka dasi oh iya imon reoko anggaplah jalan korban 40.000 baranti mape bali si sakde pole saliwang ya pole lala ya kak ya, mapu bali si harus ada boleh lalak boleh. Dewa kutana kenro monro, dewa kutana kenro alamakmu, maka dama niga iko ko saliwang. Pede bingung nih labat dua aga nih harus jawaban. Mape bali lalonnya kada. Iya, anak-anak lah hamba. Si bawa isiti, indoku was isiti. Mape bali toni sades pole. Lala maka dewa ku tanangi niga senna tomatomu dewa ku tanangi niga senna ambomu niga senna indomu maka dama niga tu okko saliwang pede bingung nila beddu de nani sengi agar jawabanna tabi bapak-bapak ibu-ibu kira-kira ko idi letane makoro aga pape balista bapak-bapak, ibu-ibu, tomo-tomo bikin ngasih Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma cerita perumpamaan. Aga mele hikmani ia cerita sitongan-tonganna. Ini terkait okko ini. Mega di rupa tahu deh paisang ini ke sitongan-tonganna aleta. Nasabak den lalapahang ini ga aleta. Akhirnya kita mengidentifikasi diri kita dengan sesuatu yang melekat pada diri kita. Den nalepahangi den iseng ini ga aleta sehingga ia rumah deke okko aleta, ia rumah deke okko aleta, yasan ia aleta untuk memahami makwe. Engkau oto seliwang bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ia tu setengah oto narik koyitai angka stiker nah, angka panace nah tu. Angka to nasa tawe bodina ya rega ya rangkana angka to masinana angka stiker ya ro pole paberre de tu gaga stiker na idi man itu yelli le pasang stiker bansenero bisse le pasang stiker tasbih ya rega le pasang stiker aga ya ro stiker anu mak dekke opo toy. Aga wasa bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mega tahu nasabak de napahang ni ga alena. Nero kemudian nampang ko alena ia pada mak dekke. Kega bansane mak dekke bapak-bapak ibu sekalian. Tabe contohna gelarta haji, SPD, SAG, SE dan lain-lain sebagainya. Anu mak dekke min setengah nama ki nasabak jaji ki dia gaga tau langsung ke gelarna dia tu gaga tau jaji langsung ke gelarna umpama Abdul Rahman SAG dia tu gaga tapi nasabak tahu dia na paham ni maka da iya ro setengah gelar anu mak dekke ni terkadang milo dampeng mudah-mudahan dia tu gaga kue biasa tu engkau tahu macai narik ke deyo bi maka da pak haji
Yo libamnya sana, dek nagili-gili. Ya, kan biasa tau. Yoli, Ahmad, dia nagili-gili, magi. Patau, dia nol di kinisan maka dah haji, dia nol lalu kipung ngaji. Engkau tahu biasa macai, nareko kundangan na, padahal manasnya kundangannya, mohon maaf bila nama dan gelar tidak sesuai. Dek kasih nisa tahu nalupai ya rega de memang nisa ni makada sarjana. De noki gelarna. Macai katau patatong yak kuliah dan lain-lain sebagainya. Nariko engkau to makoi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Hiye tahu si tongan-tonganna dek panisengi alena. Nasabak de nisengi alena ni alena si tongan-tonganna sehingga dia mengidentifikasi dirinya alena okkomi ia mak dekke ia ro gelarre ia ro haji ia ro sarjana ia ro magister ia rega doktor profesor dan lain-lain anu mak dekke ni narekomate kimatu ya tata yo kapak ko batu nisanta tapi dek nile bawe ro gelarta aku sorry mondi. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ajak mo tebanggalak dah berkaitan hal-hal iya mak dekke. Iya rumah dekke pada stiker mi pasana. Stiker mi tu pada foto stiker mi. Tania ini sitongan nero. Nah sebab namo de gaga stiker na jadi mato jalan moto. Namo de lepasangi stiker jadi mato jalan agak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi ni gara ini si tongan-tongan nama korang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman lebih ke nama sepong Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalam Al-Qur'annya wa fi anfusikum afala tubsirum. Isai makadah. Angka tu rilalang atim, rilalang alemu. Wa fi anfusikum itai rilalang atimu afala tu basiru degar mu perhatikan agak-agak aku rilalang atim rilalang alemu berdasarkan pemahaman ini malah kasih contoh naik maka da iya ro otoe ayari itu maka da HP angka tu yasa casing angka yasa masina ko oto angka body angka masina makotoro si tongan-tongan na idi rupa tawe bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Si tongan-tongan na idi rupa tawe na pancaji ki pong Allah Subhanahu wa taala ia tu terdiri dari dua watak kale. Angka watak kale lahiriah, angka to watak kale batiniah. Angka watak kale ia nitai pak kita mata. Ite bentukna ia naroyasan jasad tubuh watakale kaya naro bangsane olita tapata rupata ajeta dua limata dan lain-lain sebagainya. Yang kedua engkato watakale ia bersifat batiniah ia senge batiniah dekna nitei pakita mata deni tepak kita mata tapi le sadari yesem makada angkairo agero yana roya seru ya rega tu makada nyawa aga melo pahami pada malam ini bapak-bapak ibu sekalian ini rupa tawe dua tu watak kaleta watak kale lahiriah si bawa watak kale batiniah masing-masing angka kebutuhanna watak kale lahiriah angka kebutuhanna makotoro batiniah tak angka kebutuhanna tetapi kebanyakan ini rupa tawe ia milih jampangi ia milih perhatikan ia milih tepak kita mata tubuh lahirat tani bale jampangi le perhatikan narik ko maliwasan ni magati kisapanan re narik ko madagka ni ay tappa masija ni sapa minuman makotoro mohon maaf ibu-ibu adik-adikku remaja ini anang kecedek jarawakna langsung ni pusing
Langsung dicapai dia si cocok skincare ko. Kasapa skincare kapa mau kesini. Narit ko malasa-lasa ni watak kalena mapedini ulunna. Sapai masija Pak Bura. Loni to ko hagaro malini sapa ni bodrek, mixagrip dan lain-lain sebagainya. Pura nanre demo panasaulasanna lawi doktoro Den na puas lo doktoro lawi rumah sakit. Magoro betena perhatikan ya senge tubuh lahiriahna. Magi na makoro na perhatikan lada tubuh lahiriahna. Watak kali ini tepak kita mata. Na sebab engkasi dipaham makada. Nariko de wanre, de winu, de nama kanja asupan na andre kun minu aku. Malasaka pede malasaka de lo burai lasaku buat dijaji mate kak. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lopo diola makada di engka tubuh batinnya tak. Meja di rupa tawe tubuh lahiriah na tumana pandre na pinung na perhatikan. Dek nangka na jampangi wi tubuh batinnya nah. Padahal situngan na iya ro tubuh batinnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian pada moje tu situngan na tubuh lahiriata watak kaleta iya rilalang iya saliwangne pada moje rilalangnya nariko iya ro saliwangne butuh nandre butuh minum tapandre to iya ro rilalangnya aja na bawang manre minun na saliwangne lepat 7 dek nangka lepat 7 ya andrena tubuh alusutta tubuh kasarata bawa le perhatikan ya. Manre minum dek narek ke maka dek bahkan nanggap ide na suku dek na gana narek ko nandre mi bawa si ba minumang perhutoi cap sapa camilan sapa ni bepa para lu si minum kopi minum teh tang lain-lainnya. Ya, orang na perhatikan na lakda roh. Ya senge tubuh kasar, tubuh lahiriah. Tapi sayang 1000 sayang. Terkadang nalupai wi pandre tubuh alusunna. Maliwasan ni tubuh alusunna. Madekkan ni tubuh alusunna. Demo pada jampangi wi. Malasan itu tubuh alusunnah demo penaburai tubuh alusunnah bahkan wad dijaji bapak-bapak ibu sekalian mate niero tubuh alusunnah demo panajampangi sehingga bapak-bapak ibu-ibu sekalian engkau tahu dalam pandangan Allah adalah mate ni engkau tahu nareko yita ini lupa tahu dua moje tahu tuero. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sitongan-tonganna hakikitna ia tahu mate. Bakke mi jokka-jokka dalam pandangan na pong Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ada naro nariko idi tuoki. Tapi dalam pakitan na pong Allah Subhanahu wa taala sitongan-tonganna idi mate. Bakke wuju jokka-jokka lo timora lo wata jokka. Naudzubillah. Kau bahasa kerennya seperti zombie. Pada zombie ya, yang biasa nonton itu kita mau timago zombie. Buat dia jadi makoro ni taki bong Allah Subhanahu wa taala. Magi na makoro na sebab sidi hal de nengka terperhatikan tubuh alusutta. Tubuh kasarata bawa terperhatikan. Maka dani. Aga pero andrena tubuh kasar ko tubuh kasaraka mansani andrena nae. Nandre, minum, katoni bepa-bepana dan lain-lain sebagainya. Komalase manasanya lasanna. Narik komalase, kalau saya ulu pad diulu bodrex, nyari gam sagrip. Tentu makadaki, narik komakoro, aga pele andrena, tubuh alusuk. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, andrena tubuh alusuk dek gagalai sangadinna pakasiyata loripong Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko angka mukir makasya loripong Allah Subhanahu wa taala. Le jalankan ni perintah pong Allah Subhanahu wa taala. Angka ki masempajal 5 waktu. Angka ki mapuasa o paular ramalang. Angka ki pasu sakatta
seka pitara si bawa seka orang para nareko narapi hisap na si bahul na. Iya ro pada nareko le pandrewi si bale piminung itu balu suta. Tapi makadaka na ini tu tawe de na ganna nareko nandre mi bawa. De tu na ganna nareko be ketalu mi bawa mandre si ba minum. Biasanya kan ya areweng-areweng minum kopi. Ele puraki ya, ini yang ketu bahasanya di togi dicoba Jawa mangkalingai. Ini ogi lain makan pagi lain sarapan. Weh, hasil lagi Jawa mai berkecaran. Biasanya makan pagi bandre. Biasanya sarapan beb pasti bawa kopi. Artinya agak yasan ide na suku sajing yaro atau tungangnya andre nareko de minum-minum kopi harga teng. Nyari gede teman ribepa makotoro sitongan na bapak-bapak ibu sekalian iyo rotobu alusu detono suku sitongan na parasaan na nareko wajib mi bawa lejama angka ki masampaja 5 waktu gasing angka ki mapasusak ke mapuasa ramalang makasing tapi nareko wajib mi bawa lejama dena lejama dena tambah pakasya sunnah pada nareko makada maka nampoko mi bawang beketal mi mandre sesusuan ni dena keteman rebepa dena keteminu kopi tatu negari paminu kopi maga perasaan nareko dena minu kopi lalanna sesusuan ni ya yari ke papelo pasti tu pusing yara tu buka sarata makotoro sitongan na tubu alusuta bapak-bapak ibu sekalian aja na bawa pakasya waji elejama maka dai promoji lo jama moji sampaja 5 waktu ko de perlu toile tambah-tambai sampaja sunnah tambah-tambah sampaja sunnah ta nareko dena yule jama mana ya tidak mungkin dena yule mana dena mungkin yule jama mana ni sampaja sunnah minimal yang kedua sampaja sunnah diusahakan kerjakan ia naritu sholat sunnah rawatib yolo na sampaja paralue si bawah mundina sampaja paralue terutama yang sifatnya muakkadah jangan lalui ia ro sangat ditekankan yang kedua kesempaja tu sunnah natakankan lada nabita bahkan sebagian ulama terutama mazhab Hanafi mengatakan wajib agar sempaja sunnah witri koi di Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi walaupun sunnah ini natakankan lada. Oleh karena itu aja lalu tasalayu biasanya sempaja witri. Iya sempaja witri ternyata bawa ular ramalang. Namo tu saliwan ular ramalang perlu tole jama. Sangat-sangat tinggi kedudukannya sempaja witri. Narik ke estas dia boleh moto tengah benih. Kau ni ada nak kuat tahaju ya. Iya bawa tu narik ke bangi mas sempaja subuh tahu. Neru sempaja witiri bapak-bapak ibu-ibu sekalian mega ulama menyarankan narik ke makada jadikan itu penutup bertuanna pancaji iro sempaja witirimu penutup sempaja perlumu bertuan naga usahakan laksanakan sempaja witiri sesudah sholat isya narik ke dena yule talurakan sirakanna namun sirakami ada pengumpuna kul huwallahu kul a'udzu birabbil falaq sibakul a'udzu birabbin nas sirakami jadi narik pupuran nih mas sempaja rawatib ba'diyah isya kemudian nih tojoki laksanakan sholat witir namu sirakami nah sebab iya juga sholat sunnah dua sholat sunnah ini yang sangat ditekankan oleh ulama kita de yule matahaju de yule makduha de yule jamelenge itu mungkin le jama mana nasaba ya setiap orang beda-beda kemampuannya makotona ro dia nagana nareko ke bawah lepasu tepasu itu sedekah tonga sunnah nih tapi matandre kedudukanna dari Allah Subhanahu wa taala makotoro dia nagana nareko puasa wajib mi bawa le jama rilalenna ya ular ramala bawa to puasa perlu to le tambah-tambah ya sengi puasa sunnah Senin Kamis ga nareko dia le Senin Kamis angka si puasa 3 hari dalam setiap bulan desi yulan ke puasa waktu tertentu angka puasa Asyura
10 Muharram, angka puasa Arafah, cawe-cawe 9 Dzulhijjah. Ya toh narayul lejam, yang penting angka pakasia sunnata. Sebagai tambahan, nariko pada Andre sebagai camila, beri magai, beri sukui yero perasaan tubuh alusutta, ya rega ruhanita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nama sipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tubuh alus pada tubuh kasara. Tubuh kasara biasa malasa. Namo maga carata jagai kesehatan terkadang ia sengelasa dek na yulle hindari tetaki malasa. Angka beneng di malasa ringan ya rega malasa yang termasuk kategori berat. Si tongan-tongan nama kotor bapak-bapak ibu sekalian tubuh alusutta. Terkadang malasa tubuh alusutta. Tetapi mega tahu dia na sadari alena. Maka damat tengang JP malasa tubuh alusuku. Tongat tubuh kasaran sehat wal afiat. Rajin olahraga, rajin gym, menjaga pola makan. Tetapi dek na sadari maka da malasa tubuh alusutna. Kaya naruh tanda-tanda atau malasa tubuh alusutna. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nama sepong Allah Subhanahu wa ta'ala. Narik ko angka iro perasa atta tadi sara ini nawa tadi maciga papenak dita yare ga bahasana pakai longe cita-citata gegana gelisah galau merana narikong kedaruh makoro perasa atta iya rotan rana makada iya ro tubuh alusut tak malasai meloro leburai kasih na aga paburana dek na lain selain na sikiri si bawa salawat lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ro sekiri mancaji pak bura nariko angka to na kena lasa hati. Jadi nariko masara ini nawe berasata tarima sumpah berasata macipi papenadita iya ro sitongena warning maka dairo atita malasai tetapi iya malasai makwe malasa bicumi pada maka dapat di ulumi nyetulah saya katoto penyakit berat bansana jantung kanker lasa berat itu makotoro sitongen-tongena ruhanita angka lasa bicuna angka to lasa batuana lasi bicuna pada patiule darana tari sumpah nyawana tetapi engkau lasa batuana aja naro iya naro senge penyakit hati siri hati harga hasad atau dengki bakhil kikir asyirku billah mapak dua lor Allah Subhanahu wa ta'ala mapesandre sengadi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala agapi mega jenisna lasa batinnya ya mana nih perlu leburai mega di delebahan maka kadang saja rupi malasa tiku bahkan terkadang angka tahu bangga ya termasuk diantaranya ujub kesombongan ya mana roro lasa batinia perlu leburai nareko makadakin na iya ro padi ulue budres pak burana nareko mawapat agatie nareko macipi-cipi parasange pamege banis kiri iya ro pak burana tetapi untuk ya senge sakit berat ya senge kanker ya senge penyakit jantung terkadang dia kena cocok nareko pak bura mi bawa yanre perlu kilo dokter spesialis terkadang harus pada operasi jantung dipasangi cicing nareko kanker perlu pada operasi yakka ayoro kankerna makotoro si tongan-tonganna penyakit batinnya ya senge penyakit batin terutama rasanya hasad siriati dek na mungkin tahu sadar nareko di pengajari di bawah bahkan terkadang iseng maka da ije ya sitongan na angka je to rasa hatiku magi ko wita tawe
sukses medecet-decet tahu biasa timbul siriati le sadari mega tahu biasa makor ya lo sadari je rumah kada angkaro lasatiku tetapi dia sampai ko carana buraiwi lo sadari makada iya je rumah seke kaya kebiasa makada lo susah jale ku seke kada mau bisanya kada bisa si agam sumbang kulalana si minggu tetapi dia bisa makada maseke ka melo ka buraiwi tapi dia bisa ngi aga pak burana. Nah, ya senge Pak Burana, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ia tuh nyana wasenge, ia ro lasa yang berat tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat. Dena gena nariko masih kiri bawah. Aga Pak Burana, aku wasenge, logi dokter spesialis. Makutorus hitungan-hitungan untuk penyakit-penyakit berat, bapak-bapak, ibu sekalian, cara menyembuhkannya yaitu ada namanya. Dalam ilmu tasawuf ia naritu mujahadah di bawah bimbingan seorang guru. Betuana sapaki siddi tahu ia wadingile pancaji guru, pancaji mursyid. Ia naromatu bimbingi buraiwi ia rola saatitta. Nasaba upanna degaga andre gurutta, degaga mursyidta, degaga pembimbita. Ia ro lase dekna lule denge rilalang atita. Wadi jadi masempajang mapuasa ki, masikri ki, masalawaki. Tetapi apa yang terjadi? Bisa jadi kita bangga dengan amal kita. Mega to pede tatambai amalana, pede rajin ni masempajang, timbul kesombongan. Nasa ni bawang alena tuju, alena bawang cocok. Ia narik koto dia na sipahan minangga di saya. Maka sisa pak kesian na, tetapi nasaba oko alena angkasi dilasa. Penyakitnya namanya penyakit hati yang tidak diobati. Oleh karena itu penyakit ini mesti kisapa doktorokna. Aja na bawa penyakit batinile sapa penyakit lahireta. Tasapai Pak Burana doktorok spesialisna penyakit hati kasapa toi doktorokna. Beri nawerengi resep khusus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masipong Allah Subhanahu wa taala. Jadi lipalisya ada makada idi rupa tawe narekomelo ki bagai angka telu idi. Angka mak dekke oko idi. Pada panace, pada stiker, kegeyoro yang naritu gelarre. Iya naritu gelar-gelar ye mak dekke nalek oleh salai itu membawa manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Tetapi diri kita situng-tungan ini gaple idi itu terdiri yang kedua angka lahirita, angka tubuh kasarata, angka tubuh alusutta. Pesan saya aja na bawa tubuh kasarata, terperhatikan toy tubuh alusutta. Mudah-mudahan nariko angkaki perhatikan tubuh alusutta salama kimatu resuri monri pada padaya napai pung Allah taala yauma la yanfa'u malin wala banun illa Allah biqalbin salim yasuri monri matu de nagaga gunana waramparangnya de nagaga gunana wija-wijaya sangadinna tau mangoloy lor pung Allah taala biqalbin salim ia naritu dengan hati yang selamat dengan ruh yang bagus, yang bersih, yang suci. Caranya dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama simaneng Allah Subhanahu wa taala engkaki mampu laksanakan ni pedecengi aleta sehingga selamat ki dunia dan di akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu maku neru kapang wala ada asiperingerangang milo dampengak nariku engka ada-adaku salah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang datangnya dari saya yang masih banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wahdina ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.